Paris Salene, Anikai Mano, Anikai Mano, Maya Mani, Musafano, Gurui, Anikai Mano, Dingan Borono Chiba Richari, Anikai Mano, Maya Mani Musafano Gurui. Amen. 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 Paris sebelum lainnya, James chapter 4 verse 8. Jacob Charlie Art verse 8. Cái tôi bài tổng gì? Anh kia có một nó bài tổng này. Cái tôi bài tổng gì? Hai cái tôi có sắp bài tổng này. Hallelujah. Pada salah ya. Ang cái tôi bài tổng kia. Ang cái tôi làm bài tổng. Amen. Hallelujah. Tadi cái tôi kaham. Kalau nak kena, milih nak mana? Milih yang kakek kalau apa kamu? Sen, cái itu musuh zaman semua baik, tongpun. Hati cái itu bottom kelai, cuma itu memang. Hallelujah. Praise the Lord. Chính cái itu belai kaham. Sadar cái itu belai kaham. Kami akan close to God, and God will come close to you, Lisa. Cái gì đó phải nhớ bạn. Đây bạn phải cái gì tăng sầm phải này. Hallelujah. Praise the Lord. Bố hàng bố xử lý, hao cái này bao nhiêu tài chính được vậy đó. Cái này không biết tao muốn. Nào đi mà. Mas cái gì phải tu, đúng thế này là cái này không mà nó tăng xin này. Hallelujah. Sừng Jeffro cái được cái này đi yo. Cái con thằng này thằng ấy sừng bông mũi đi yo, bát bát cái sắm sắm khai. Bữa xử lý nó, house is clear năng lực, tên bát bát cái sắm sắm khai. Same, nước ăn mà hay là sáng bé đầu gối, cái nào đó thằng ấy sắp đi ra xí xí, ya ăn súp đi ra xí xí, tên bát bát cái sắm sắm khai nhé, cái được khai. Awan nó, bữa cái này bát sẽ có không sao, nên cái được thằng ấy, kamu bisa submit this. Mana? Yafar sugil. Lebih kan bombi, bin tadi korok bombi, bin tadi yafar di, bin tadi submit klay. Hallelujah. Aja tahu bisa next verse ngake, nengoba ke submit klay di rumah ni bagai. Nengoba ke kai ternikah thangma ni bagai. Nengai terus sakbe dogai rumah ni bagai. Tam klay nai, kai terbo, ni nikah lau klay nai ti sam klay. Amen. Aro tebe explain ke sejak tu. Yafar ini semisal nani. Ari khalai nai ko kai to bera re nai ko kai to soitan hai no apne ap khari khang pai hai ni sija kan dara japro sung kai to thani sabin klayo tamo soitan ke ben jago te tamo khari khang pai hallelujah ashikok ni thajing salai mani tomong na a lo karo bera raja kre tara raja kre ke kalai sa tong khamang lo kumda tam baba bare bariya rimalia Lokal Kongo, itu mana? Awo biara zak Kongo. Senging satu tahu orang pun tahu kerja kono Roma ni kan, bisa memang dah. Orang pun biara zak tahu. Kerja, semua problem kerja. Tahu orang biara zak kerja. Orang tahu biara ni bisa karan short zak kerja. Tapi yang kerja. Same, nanti kerja pro sampai doi ruo, ya par soi ruo, awas kau jangan lepas ni karan zak mahal. Karena ni bera zaman hai. Botai asa aku rugi musung kalau botai kami semuanya. Kami maya jadi kalau kami maya kita pakai coba. Enggak kan kembali jauh. Jauh pokok tanam orang yang sejak mana. Dia pun nak kaitan tadi ya paro. Soitan tamu. Keben jago. Tetang mitang. Hallelujah. Lagi problem di mana kau? Karena common suka orang itu pukul. Musai musar tu ye problem. Ya ba, asal solution kalau isa, abu no borro, yasan na ni heka ba, I ani kelainan ini musuh saja. Solution tam berubah, negara sini kan ikai negara wo, hake ba bagi samsam kelainan. Amen. So problem sadik terika. Problem potoya. Ani kai tersekotor. Problem potoya. Ani kai tersekotor. Amen. Sadik yang mana?
Jemani engkau. Apa hari ketal? Hari tinang? Belai kaham. Amin. Apa hari se gosi ne mana roni bagai problem kiri tinamo. Mas dia orang oh ayah ke sotolin naro. Ukur nggak pola, mata ber. Kan ini adalah nafsu sotol kaki. Boy bro kumbai. Orang sana pun motif mana mula. Abi semua pakai caranya ini korka mengkai lagi. Mahir nggak sebenarnya. Apa mau kata dia dah? Sem, ini problem baru kata dia lagi. Kau jangan bisa sotol mamla. Karena ini bisa laku mamla. Kalau orang kasih diri tanpa yo problem ni tanpa. Itu problem selain problem. Tuan dari sana. Bira. Tanggung jawab Bira. Tuan dari sana bira. Okay. So apa ni bagi no? Nung se problem nung sari kau mali apa? Hai siapa? Isya se. Nas kai mungkin kamu ni mana sih? Haleluya. Kamu mungkin cok satu diri di. Bagi kamu sab kelai dai. Amin. Pada sentuh kelai Roma chapter 4. Roma chapter 4. Perlu kata? Verse 3. Eram baru hai tulis tahu. Abraham kai torno putok layo. Hakie po putok lana baru kai torno kaham ni rongka. Amin. Abraham bahas sekarang tadi sejak kemarin. Hah? Abraham rangkaian rekabor ini sejak itu. Kedua Abraham judo jitiga ini sejak itu. Tam nisa. Poito. Abraham poito lagi. Believe nisa. Abraham believe nisa. Sisa sebelah just anika itu berbeda. Ini misi bo yang baru. Asal tamu itaka, I just so susah. Kau berbuat ke? Salah? Soisa subzak. Soya. Oh ini nggak bisa lo. Soya subzak. Soisa subzak. Aku sih bisa sini sama dia brother. Tolong ada. Lumayan aku kok. Woi, lumayan. Ah sama dia lagi dia tapi udah lumayan. Soya subzak. Haleluya. So Abraham tahu. Bisa, boy itu sih bisa kalau believe, beli tahu. Logo kita mau tangga kait ni, mau kalau righteous, kaham dah? Kasih bahasa. Soy. Kait ni mau kalau. Soy subzak. Kayak sama mau. Kayak sama bisa juga. Haleluya. Ini nopo tangga, ayat lain sekali. Nampak. Oh, subzak subzak. Haleluya. Bahagia Kristus Yesus dipising. Amen. Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. Tam dibagi? Oh itu bukan itu nak lain dibagi. Amen. Amen. Oh itu sab nak lain? Aiten. Apa dibagi tamu kakak itu lima puluh? Soisa subzak. Haleluya. Praise the Lord. Này tập lạc đi cái asal ngọn cái vậy là Wow. hay đó ông tên ta sang cái kiểu đó nhưng mà giáo số sự còn thôi Này thật ạ. Haleluya ông bao cái hầm bài cái tâm cái hầm bài luôn đi theo bằng cái cơ bản Kotor. motor itu benar sekolah tambah kau berapa College tu le, tahu college tu? Rengno kotor. University tu le, Reng nuyung. ha? Reng nuyung. Reng nuyung. Ha? Reng nuyung. Reng, Nuyung. reng yung. Kotor mata university. So sini kau berapa nak kisah polo buat kamu kotor ben sampai yang tadi ni kau. Haleluya. Sampai nak Aku general word tak. Kekayaan itu orang ikan baik. Haleluya. Jangan kami no righteousness person describe hanya kata mana salai. Subzak. Menciri kobro, abo tipu pun kobro baik translate kayak tu dia. Am baik itu semua.
Kalai. Mana English baik? Bangla macam sana. Kalai itu. Bangla kita ni sana. Kalai kita ni kawan. Saya mana pun explain saya mana. Ini sesuatu Prithvi ni awak pun language keriko. Ini sesuatu Prithvi ni awak language keriko. Kalai itu itu translate saya mana. So mana kai tu zaman senggalan mahai, kau senggalai kenal. Ada lihat sini kau belai kenal sih. Amin. Tadi angkai tu kenal. Angkai tu kaham. Angkai tu susah susah. Angkai tu susah. Amin. Amin. Haleluya. Tahu nak kai tu ni kalau susah iman ni bagai. Mana submission. Tekun orang bawa. Taina final tay debra ya plan A plan B plan C Abraham kaisano na hamba kaisano focus sabo amen sentang khaba a great example bosu sunu poito sa kya bos miyan ang khodi purtam khabo ang ka kai jora ni dokta mungai kai jora ni jana ta mungai ane bini tay yagra debra mung sapono bini position kaisa kono sunu kaisa kono asa asa ya ang khodi ka ang khaka ha khodi di dusra no khau ka dik man ko ban siya go i kai ko amo se submission je khlai ro ni ba dei ko dino tam bhai bipot mani amen hallelujah amo kami no o abraham ro kai tam sa sai jama sempur la ya ne Galatia chapter 4 आप लोग ये शेयर तो नहीं आराम से शेयर किया है भाई Galatia 10 ka maka dia mau baca chapter 4 verse 7 hey ake aku banyak nengkai senang dia neng besar deh ake nengkai tu ni besar nama baik kai tu ni besar ni bagai kategori nomor naik. Kasi puji na ba 6 ni sim pwede. Kalau kai tadi besar sih. Apalagi nomor tadi kai tu ni sangat ni. Kalau nasi itu kamu ni semua apa? Kalau apa ni apa ini kita. Kai ke abo baino nung tes kelengia nung besar sih. Kai ke nung kai tu ni besar orang apa? Kai tu ni besar orang ni lagi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Apa lu busi aja apa tu? Tentang kang lain ni Matai yang tu. Matai chapter 1. Apa lu kau percaya tak aja no? David. Orang di mana ni? The book Chapter 1 verse 1. The book of the genealogy Jesus Christ, the son of David, Betul betul. the son of Di sana siapa yang bosong ni tentang? Abraham. Siapa Adam bosong ni? Abraham. Next word di. Abraham engkau ajar ni Betul. bukan. Orang sini yang kita tahu Abraham. Cini jauh terus penganan mana tang manita. Siapa awak tahu ini kan? Kok kena mabagai? Aplen cokor ni kan baik. So kita starting sama bising ni kelakar. Abraham. Tapi Abraham kamu kan poin kelima bagai kaya tu ni bapolo are righteous. Asal sukses sangat sok baik. Haleluya. Tetapi Abraham ni sini jadi cengma ni, borat kami kami ya. Jesus. Last sen 16 orang mana? Borat kami sok ya. Haleluya. Actually Abraham ni bising Isaac ma azare mani Isaac absolute important ya main ke Jesus Christ na azare na bagi se aple ni. Tomu na ada asa kino engai ja kosong na ja kito Ismail ni bising tu kai ro kosong se ni ban kamu. Haleluya. Praise the Lord. So sentam luka Abraham ni bising Isaac na azare mani main destination ko jaga wo Jesus Christ.
Amen. David no senamani abo sente puno koro oro road kandi raha apa senji. Kamu mau lihat apa? Memang no main destination bazaar kakek Yesus Kristus. Haleluya. Sabun kami na Abraham ni bos home. Hai kama tamnai kasingaro hair ni sau utara di kari. Okay. Seng aro abno untuk ibu serat tangga ke tamnai sai karo Kristus ni kau musau karo. Amen. Haleluya. Jumlah apa sih seni pan sabun ya kau. Hai tu ya ya kasing sabo. Jodoh kamu tak tu ya sabo. Amen. Tetapi as the same Kristus tadi as domani authority ro, ning tadi bangkit sok pada. Pakai meaning naik. Haleluya. Sensai mana? Boy tu lebih singkat, sensai lebih besar anda. Apa lebih besar? Lalu Abraham lebih besar sabo. Aisyah besar bukan ya? Numpang nak bos songgo. Haleluya. Boy tu lebih singkat, sensai lebih besar. Kalau boy tu Klay niyo ganar sabong ke sabong po ito klay so pini apo ito borok ng sohida Jesus sunod sohida haleluya nse tapo apo ito sen Abraham ti busang mali bagay tapo sen sabay kenen pagya Kristo bay kenen pagya Kristo na sen kabong marka haleluya nadi omo busan kita tunggu malo but kakek kanate lo ini kanai so padi tikisa pura lah ya romanso hanya puji pada ya. Verse 10 purdi, Romans chapter 4 verse 10. Abo bobo engka. Abo ba Abraham sakuraza yeshinida. Oloda Klaiza yashini oloya. Okay. Pobro dapur kalau bisa kerana mana bulan tempore paya, now tempore di. Tam sausa God accepted Abraham before he was circumcised. Saku rau pada, aku tahu saku practice kayak tu mungkin terus sah, terus bos borong tak. But jengga mana saku jengga apa? Abraham. Ini aku no kemana borong follow kayak tu, pada aku mungkin ada zakat. Kau jengga ni saku kayak tu Abraham lebih singkat. Haleluya. Engkau saku raja ngomong next purdi verse 11. Bo ulo se saku raja ko. Hagi omo engka Abraham raja yeshinino. Bo pojo kaima badoi. Kai terbona ka hamnei Romano funuk masih. Okay. Circumcision was a sign that Abraham already had faith. Saku raja ko kemana kita mo? Taburong di neng college admission engka. Neng admission engka dah. I card mark, ID card. But Jeffrey college enter the class start kata mungtang ni, kaisa ID card baru na. Aku kam ni sini mo. Bodoh busi kata ko. Nah Abraham tadi kai tertanya asal Ramano rekang ke sini na sebagai sign kaisa mari ya tiba. Samso poli udah tahu. Kayak ini. Orang mari kawan dah. Aja ya. Aku dari mana no? Terus lagi apa? But tabung ni kita, tapi abang kawan mari nak kelali ani kamu tahu. Tapi dia abang kawan. Mana angku sinar kaman ke, kaisa sign apa? Ini kena baru, tapi kaisa abang example tamu kan lagi. Jangan water baptism. Okay? Ini water baptism, agak aja dia cukup sama kemari Kristen, habu mulai dah, normal kok banyak kan? Habu ini problem umi dong. Apa ini orang pasien, ini orang pelak pelak aja. Kan yang pelak pelak kan apa lagi tu? Apa orang korang orang itu? Tiada, actually kait orang tadi, bagaimana sini yang fungsi serta perniagaan kasih sign perniagaan. Haleluya. Kalau Abraham tangi bos hakur maraza kan kakek, bawa itu lainnya bosong. Apa ni sil kasih. Haleluya. Tiada, abo tabu Kristo kerana dia orang tabu kerja, tambahlah abo tabu stop kerja kan ini sen bahagia kakek, tabu direct Kristo sok bahagia sini tadi. Haleluya. Sengkau ni through di tabu kait ro, engagement nanti ya, direct ni kan tabu ke, direct communication. Haleluya. Jangan agi senu baca hati pun nak aku pun baik kok saya jangan lagi. Jangan direct apa lagi, pun yang hari baru. Hai kok saya le, aku ya bawa pun baik gerung, kakak hai pun baik kok saya jangan.
baca dengan benar. Gerbaga langsung baik. Kuno yang terbaru mana? Direct communication ini sama bagai. Same, sign rock kamu nak lihat tang malah, je sign renai saya sok baca. Je sign mana je marino renai saya already bus kamu log diwo. Ini tahu tuh tadi marino ni apa? Busi ya toh. Haleluya. Tadi kau itu kan? Bana kibiya, bana ya kariya. So 15 already. Orang already in. Kerang toma bayi. Kai tu borok no doli jago. Tam ni hingga kerang kering ke arok kerang sebayu ribo kok kagla amun. Enggak. Kamu tahu borok tu mana ya kok? Sumsok ni sejak ke. Abu sumsok kok kau kamu? Salah? Orang kau kamu? Haleluya. Ini Adam just kai tu pun tam air neng obu pani pun thay no kai shano lo apru alo tamo abu pani pun thay abu neng tasadi tatandi so abu ni bagi no je kai tu musung saya Allah senamsa abu no irawi ni kya taka saka tamun ka disobedient okne taga tangi disobedient okay so abu ni yang lo Besar, bukan lo betulkah? Kain, sama betulkah? Abel betulkah? Tiap borok betulkah sumsum mulai sejak ke tangsa pro. Terus, kan malah borok betulkah mat fine ini sejak dari dalam pro. So kain itu tiga. Bini boya sudah tu tiga. Bar abu betulkah betul tiga. Busi itu, tam salah tang itu. Ini ojek kerana seng datang naik, siko, tak bertadi, tak kamai di, apa bufur di sini saya apa? Oh, Moses kasih pang orang tang itu, apa sah yang sebab tu so orang tam ni siapa ni bagi lo? For the law always bringing punishment on those who try to obey it. But apa yang tam sah, kamu law kering kakek? Abu sebayu menjaga kamu. Busi itu. Haleluya. Ini first time dok kamu. Bagi saya exas banyak tuh ikan ikan orang kena di kaham ke busi paine. Haleluya. Abu ni bagi kena di tahu. Orang duita kok sawi tu. Ain cuma bagi saya abu no sebayu yang kakek punishment menjaga. Kamu ain segeri yang kakek abu ni punishment su sampai no. Sampai mana? Oh traffic rules, kakek dah kesak tu mana? Ain red light sengkang kakek, kesak sengkang tamak light, stop. Green light kakek lah, kesak sengkang kakek tamak saja. Om samai. Ain kesak tu mana? Awal light kakek apun kakek, apun fine dia, nak mani, mana light? Kau busi kalau lah, apun bagi no, orang tahu, tamu ni sawi dong, jenau saga wo. Abraham point of like ya, tekai tu juga kalau tamu kah? Kamu. Haleluya. Apa angker itu? Kiri. Haleluya. Abraham je muni be kaisa kah? Apa hake kaisa hake kai tu sasa ya engu ni ayo sejak tu tu. Kiri. So buat as hamil kerja lagi apa lo? Jadi tu ayo kiri kuat declare rasa kiri ba. Abu ni Zem mal thai mara thang mani bo mana ni naka ke to aja ka segala mula mane kise ler ka se bise but bo abu ni mal thai no ini ani bo sula na dia pia Moses ni zorol tamu khasla je dino aireza ka a dino tamu ka Longer action ka. Jia saya kelaka. Adine borok bethala le tam dong ke garib le borok bethala ya le. Just ain zaka. Ain tam dong tak sana tak kundi. Ain nable. Te kebang ma phana borong roti hamsa la ja borok. Ka asul kebang ma razak no. Mane kebang ma ya dosta razak no. Tamo kaise se disobedient nong dong thani wo. Tam nong zaka borok tak sana kundi. Borok thani le borok dilo.
Just tamu pun bro. Abraham hai buni muni kan kayak lagi apa? Tarzan sih kurang. Dia tu aino sejak kamu ni ba. Just Tarzan kurang apa? Jadi tamu ni kan ka 3,000 bro. Bukan dia mana? Jadi Musa sejak kamu declare rozak. Abu enggak ke? Tahu abu ni mana thay kalau malai kamu loh lagi no. Kamu nak tu biar pakai pun ada. Azor oleh. Enggak. Tahu justru kan mati gue yang aja loh. Tahu tu biar nanti orang nano. Tangan abu lagi no. Kerja. Satu close play rozak. Dia tu satu close play rozak ba. Neng tu punya tong. Tu biar tong pun member play ya. Berarti aku sejak kamu aku member play. Haleluya. Ini sentamu sama di zorawo. Moses rozak mana ai di zorawo dah. Nak kebat Yesus Kristus di zorawo. All zorawo poito the member klai nak ke azor ni rumah ni ai the member klai. Poito. Haleluya. Apa sih connection di besar pasal pun lehen gerai. Daya Abraham poito, yang Kristus tu cini poito. Hegas link lagi. Aku salah jadi kamera. Aku semua pun lehen gerai. Amai abang tu istilah tu perangsaja. Orang mesti tahu tahu. Abraham di sini Yesus nazar. Kemana ni jadi ba? Zodon ka, kotor rasa aja, kotor rasa tangka, kotor anis namzaka. But arah cini lehen kita mana apa semua sempop saja. But Abraham by sentang lehen itu angka bawa azara poito kelayu. Mana poito kelayu ni saya saja ba? Poito ni kok tak tahu ni azara wa. Bible tu. Old Testament itu tahu nggak? Geribla New Testament, Old Testament geribla. Direct kaya by perangsa jauh sih bintang itu masanya, poito asanya. So afro without any law poito asanya. Tahu pun nen kamu nom musuh bayar nen gerai ni jepra Kristus by sini poito asanya ke? Apa poito apa kerana konggo? Tamu Abraham ni bos kamu khawsa. Abraham bos ni promise kaya tetap kelai angkau kibia. Apa promise ham di balik ba? Abraham di bos di balik bila? Yes or no? Yes. Bos sejak kau apa? Boleh ni. Kamu sejak kau boleh tahu. Sentuh boleh level level lah. Kaya tu sentuh kibia ya biar kaya ni. Promise tahu proses pelajar mana? Boleh. Hebrew besar. Chapter 13 verse 5 already Rằng một con chữ kéo nguy trọng gì? Không. Chỉ vì là Hebrew 13 verse 5 Tam ni. already đó Tam apa pun yang kita dalam. Pulan ni. Tam ni tempat. Kait terhadap ni tahu. Ang nono kisik kibia. Ang nono ya siya kaya. Dia bawa Hebrew sejaman yang tu aku quote kerja mana sih but original sejaman ke bukuro Deuteronomy chapter I'll never leave you Deuteronomy nor mana why forsake you. sabi mana original apa Deuteronomy chapter 31 verse 6 Joshua dah sekarang Deuteronomy Deuteronomy sekarang. This Subrayong was had by Kano. 31 verse 6 Nolo Pan Pondi, Tebukaradi, Takiriki, Eva Bor. Tongkar 31 verse 6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread. For it will not you. He will not leave you or forsake you. Kuk keep glad. Haleluya. Kesemua orang sawi puja, siapa yang pakai sawi bosong, ikut orang sawi tong kakek. Abraham ni bosong, khobzat lagi bini orang sawi tong. Joshua. Haleluya. Joshua tu pun bosong khobzat ada. Moses. Awak pun itu nanti mana jo. Awak asli Bible study kali, kerja lain ni malah. Nabu tu time bound, saat kita kan selalu reply orang. So awak baca tu lain. Haleluya. Okay, kita buat kita mau. Anggun kibia, ya kerja. Sama ni kau bawa kayu ni kau. Sama ni bagi Abraham ni bos pengurus ni bagi.
Enggak jeng tabu, tapi genetically, saya dengar pronunciation. Oke, mana je normal bosong mana bosong sengkop lagi ya? Abraham ini besar dengan besar bosong sengkop lagi ya? Bahagia Abraham itu dengan kakek by faith, itu baik. So itu benar orang sahabat lima kalau kamu, soalnya susah susah sokuyu. Enggak sabuk tangan kali lima kalau kamu. Poito kelainan dibagi. Tangis dan Abraham di bosong hendak poito kelainan dibagi. Haleluya. Enggak poito kelainan bosong dibagi kait tentang promise an kibia. An yobia kan. Selesai mana tahu. Haleluya. Kita tahu neng te kirinani nanglia. Tadi ante kiriya. Ano kaito kibia de yobia kan ya. Amen. Busito. Yes. Hallelujah. Ambil pun di verse 24 for di tabu. Romans chapter 4 verse 24. Sini sudah di sana. Kekini mutanggi di sana itu. Untuk lain dan kaham ni romsak ni roh bagi bo of dijangka. Kita busina bagi 22 ni simpel ni 22 di sini. Jangan kenal itu, kunjung ke kenal itu. Apa ni bagi no? Untuk klima bagi Abraham kait itu kaham ni romsak ka. Tetapi kan hai selesai bukan? Tanya Abraham kait itu mau kaham? Mau itu klima. Next for this. Pokam ni romsak ka. Okok ini satu ni bagi sini dia. Sini sudah Kristen nak begini. Matanggai di sana itu untuk klien. Sekarang ni romsak ni roh bagi bo okok sejaka. Temporary, Abraham pun pilih. Apa kenal itu? 24. Nanti pun cuma Abraham di pilih. 24. Sini 23 simpel mana? 23 sini. Bukan Oze poito klai kaham ni romsago. Awo Abraham ni bagi simia. Zara poito klai nai joto ni bagi no. Kau tak bisa kata bo. Haleluya. Abu ni bagi no. Por di next por di. Ini subrai di sini ini menganggai di sana jo klai sengkaham ni romsai ro mi bagi dua okok sejak. Amen. Amen. Kalau kau potong tebo. Sini bisa no. Tebo kalau potong na. Nih coba por di. Don't waste time. Boleh. Mungkin por di. Kalau tu lah por di. Ini subrai di sana ketuanya matanggai di sana yo pojo klai jeng kaham menai romsai ro mi bagi bo okok sejaka. Amen. So tamisa bo kaham munai romsaka okok bini saisumi bagi simi sejaya. Mana cini bagi bo. Next time sejak dong, cini surat Yesus no. Ketuini mengangai di sana no. Poido kelai jeng kaham munai romsaka ro bagi bo okok sejaka. From the dead. Sini susu ni bagi bo. Our Lord. Kena munai rohor zaka. Pia sengkai tu baik kaham munai romsaka bagi bo mengangai di sana. Tentang kaham ni romsak sampai ke nama kalau Yesus tangi bahasa Arab. Haleluya. Haleluya. Mui datang ni kami hari romsak an kok kena yang bagi. Tahu ketangi kaham ni romsak ka Yesus kok kena woi ke sini. Hangi bahasa mana bagai? Amen. Haleluya. Senang je Yesus no suri itu oh ke Yesus dah datang itu. Apa sih sen boi baik semua sudah layu. Haleluya. Tangi sudah kelai sen ketanggal lobo. Apa ni bagi sen foto bernaya. Apa ni bagi sen sesuatu takzat bernaya. Tangi ketang. Haleluya. Tahu brother sodes tu murti tangi kau tongkat pun tiga orang bahaya banget. Aku malah mulai. Macam ini macam ni kata tak kau. Kau nak lah asal itu kau bahaya tongkat kau. Tanggung. Ano ni boro asal sebelah sana. Boro kaya asal itu saya do. Dupati bo, brother sodes tu mo abo. Mumpati bahasa kau. Misti bahasa kau. Wapar mau dan bahasa kau. Kau kaya kita sana. Memang multi bang.
Mai mana tengah sampai ni? Kalau bukan, ang bukan dia makan example. Ketang tong tu saya, ketang lo baru, apa yang saya tam kelai? Parok lagi. Aku mesti bawa, aku mau dia bawa. Lepas kita mak, amun diose, aku ketang lo tu kau tak lihat. Ang bukan dia makan. Jadi Jisu tak ketang sih. Ada Jisu, ketang Jisu. Amen. Amen. Sama bos ya, tombak Jisu hari bahasa kami. Jodoh nombak bos ya, nampak? Siapa bos ya, terletak. Jodoh nombak bos. Haleluya. Apa ini lo? Good Friday, Resurrection Sunday. Worldwide mak bos ya, nampak? Yes or no? Yes. Jadi tujuan ini tentang apa? Good Friday. Good Friday. Mun dino borok cuman dino budak kan masana. Masa tiga saka, saka. Ah dino dengan lu kuning borok masuk zoli jangai. Hah? Good Friday. Orang itu tiga saka kan. Oh, mati di zaman ni. Siapa Yesus teman dari ke gold dari sadau. Ia pun pun nak kiri masalah. Tangga ab kima baca ni kahamu. Yes. Haleluya. So, apa yang lo tani basaka, abu proman puno piuka. So, senjata Yesus suri jawab ke tangga ketuai. Amen. Nentang ke tangga belongs to you. Kau tu janda. Yes. Saya akan selesai. Hari kaido. Melaike. Ano. Hamzago. Hibia. Ya kerja. Amen. So, apa ni kami lo? Tabu oze boydo klanero ni bagi soy sasukza kemani abo Abraham ni bagi sibia tabu je kai tu boydo klanai bor ni bagi bo. Amen. Abraham Moses ni thanyo kai tu ya permane aino bos hai jamanka. Bukus kering ke nomor serba. Enggak ain kering joror pun bukan je kamu dingka. Oko even aini bisu to mana kan sasaja. To sadaka. Ke aino poro khlani ro poro khlai ba bai nang ani mo poro ka mungka. Aba ke bai sejak to ba. Ya ba lo create senya ko so salam saja ko. Ya siapa saja ko. Azora on advance how point to khlai ya. Kita tahu kai tu ni mo poro ka hamna boy tam no la sen. Mungsa sejalan mana? Haleluya. Praise the Lord. Ini ozoro sanan kelayu tahu sabar kok ni fayuda dan soalnya baru suri nangai. Ada dan aku kelayu nangai. Kebang mak a z rules and regulation. Tik aku simia kebang mak a bro. Aku ni bagi kai tu ni mo kalau kamu mungkin kasih pun sejak dariku. Siapa Abraham ni kai tu tam saga, nen boy tu kalau bagi dengan ni mo kalau ani kaniwo dengan righteous kamu. Amen. So aku ni bagi lo, sen orang serai awak nuna nado, kai tu mo kalau kamu nabo ini berkabai, akai tu bagi dia harap nuna. Sempunya lepas tu tak boleh kah, angkai tu kali tanya, kai tu ko, anu logi lo, anu tak sah. Jadi kai tu kawan hanya tu tengok. Ketahu kahantar lima, Abraham kai tu lo, kai tu Abraham mo. Gatam ka kaham sasa. Haleluya. Abraham ko sakawo kai to. Kai to boro Abraham. Haleluya. Praise the Lord. Tong tu sada. Yes. So apa ni bagi no? Ini kaham kaham sasa menganggap ni bagi akebang meleka sejak rules and regulation aindok nu betul lenden gerai. Haleluya. But tamu kasih na pointu faith. Haleluya. Even John chapter 1 verse 12. Semuanya baik boleh lagi nak. Kamu sejak kemarin pointu boleh. Receive kaya mana baik. Kamu kaya ni mau kalau? Pointu kelak lagi. Receive kelak lagi. Kaham sembilan lagi kita men. Saya apply hapuskan ini kategori. Haleluya. Praise the Lord. Fadi sempurna lagi orang pasal kamu tak kamu, orang kamu Galatia chapter 4. Terus putri saya betul. Hamzah haleluya. Maya kerja haleluya. Dari okay.
Galatia kok kira terus? Oke, chapter 4 ada. Amun sekarang chapter 3 of Philemon. Chapter 3 verse 11. Purdi. Kerong rakuma bai. Korok sakano kaider bai kaham puni rom saja. Itu kenapa? Ini seorang kerong rakubui. Ain mani woi kaider bai kepar kaham saja ko. Ulta te bose punishment azio. Enggak boleh. Jepur kulman gerai. Easy power share kali tunggu. Kuno zup kok gerai. Mana kami sarani muni kali tunggu mana lada pada. Aku sekai tu kono ya tunggu kita kira boleh. Komplain dah pakai tu. Hei, mana lada pada mana mulai mani. Bisa ulu hindi dong saya lah bang bro. Kamu itu pakai. Memang ठीक ठाक. Agar kau orang jepur sahaja pak terus tunggu aku tu mana masa tunggu. Tuh ikan masa tunggu. Pura jilik jarak sing sahaja ni tunggu kena. Alas orang sok pakai. Tapi logika sok pakai. Ain sok pakai. Tamuka. Total sesuatu sama sih. Jadi kita mau ain baik ini sesuatu yang pakai dari bawah kaham lagi aku. Boleh pindah apa lo? Kerong rakuma bai. Korok sakano kaider bai kaham puni rom saja. Omo tabu pang ke sejaka. Tahu ni mungkin. Elam bagai hai puni sawo. Wajib karena bising dari kaider bai kaham puni rom saja borok bose tanggai jongai. Kenapa? Neng tomo nanti ni sama bagai kaider orang impress mana kami tu lah apa kaider bai kaham pun jangan musuh jangan ke neng pun bayar. Kenapa jongai? Hello, yang masih bagi ni. Bisa muli nama gerdi. Haleluya. Tamni sa kerong rakum ma bai dinisu zora kai to ni mogola kero kahamu yako. Por di kar botate teri se tisha. Hey. Kerong rakuma bai. Korok sakano kaider bai kaham puni rom saja. Omo tabu pang ke sejaka. Look kenapa? Next. Tahu ni mungkin. Elam bagai hai puni sawo. Wajib karena bising deh, kaider bai kaham puni rom saja borok bose tanggai jongai. Selesai. Kaider bai kaham jangan bagai kaisa air follow pena aja. Tamu nak ke? Amen. Jepur sengkai terus poido kelayo kaider bising di sama dengan. Jepur air nak follow kelayo sakau aja sih. Aku sih usah soalnya pun saya biar. Ada. Ini antara tengah ke pas zak. Tanya bahasa apa? Rules ni bagai. Bisi mo terus jadi contoh. Lagi nomor kalau pun so yang mana kawan pun so jadi apa? Hanya awak apa nama belanda aku orang pakai mana? Kak ai ini sam kelas sakau pun musa ni tolo. Bisi mo tam saya ni apa? Kalau busika. Normal je pro busy pro tam orang semua pakai ni. Ai karena nanti tu apa pas minit dong susah benda ni. Harus dengan 2 minit di timeline dah. 1.59, 1.58 ke. Afro ni tam semua pakai kayak ni. Tapi I know je baru slicer naik ke bawah musang uno. Dia bisi mo ke? Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Silong sok begitu. Silong ai tam bahasa tong. Hai je kini sedih banyak. Tong lama hai rules and regulation. Tetap. Dalam kenal cyber. Even kampus yang musuh kita mengapa saya. Oke, mana aita betul dan saya kini hai lo sudah musuh banyak. Oke, enggak sini rolet. Sudah mesti awak tak naik sudahnya lah sih ya, nomor lah sih, mau ada nomor dulu kita orang di situ karena mereka mau apa? Mana orang Inggris, amalnya freedom. Kurang lebih juga, jasa air notang kita, jalan ke masa kau, final. Oke, antang opong harus kau itu. Haleluya. Jadi tu orang biong kaya kata, umur suite sini no kaya kata orang hamzah ko, neng leri bahasa kata mulai. Hamzah liya. Neng leri bahasa kata, ama hai bong lana cuma sisa ini kaya ada. Bab sulit jalan kain dari kata Bible lo. Soita pas mini dok neng pas sama ni ke saka pas. Sota mulai salah. Neng ashaat dino
Mana ini tolong saya jadi sukong lah. Ada kelas misi apa yang tahu? No poli misi poli kamar yang ini kamar dulu kah? Muse logo. Lady shogi kah? Mahal dia. Kita muka. Kapan sih misi dah? Buat diri sudah santai dah matong lah. Wabru gitu bang, kaki tapi berkata mulai. No kenapa antam kalau no. Haleluya. Kayak itu jadi itu. Topro bo. Jepro pas wapro. Haleluya. Ayah kayak itu loh. Bayo kita ini diserai, kamu sih bilang amal ini. Di bawah orang menunggu mana, orang di bawah ini bahasa lain boh. Bini freedom kamu rights kamu, anytime boh amal di mana. Bonus harta, noitau sih mana jangan apa. Tapi bagi orang nung kemarin loh, pisah terak. Ayo lah tolong aja. Kayak dengan orang apa itu lainnya. Hah? Soalnya baru sini bapak Indonesia apa mungkin lah. Apa ya bre? Nenderi kayak jantan teman-teman. Yesus Kristus ni tiba kata kalian mana harus soalnya bagi ini bagi semida. Somba ni bagi semida. Narobi bagi bagi semi. Dia ini bagi nggak mau buru ni bagi nggak. Haleluya. Selesai saja. Saya kayak itu kan. Pada kibia, balo, iya. Tolong sejak kamu boleh sampai ni. Yang kerongnya pojok baik. Kedai ramah sekali. Kamu bisa, kuno sekolah pun gerai aku itu baik kerong. Hai pun borong air tamu lain, hamzat lain. Jika air misi mutong lain. Aku nonton mereka kau itu nama ni hasil. Kayak tu mana? Aku talk tu pindah misi lain tu, pindah bagi tahu apa? Kaza. Air kayak misi mau pindah misi. Alam di kiosah kita bobel pengeraka, haji pengeraka, pun salah jangan kalau pindah misi ni. Haleluya. So kayak tu nama hazak semangat, kiosah semangat. Amin. Galatia 5:4 itu dalam seto. Orang yang listen, Galatia yang listen. Korintus awal Korintus. Sempurna zaka, Kristus cuma pioka. Pioka borok pakai tonggi, mana hai cerita. Lu kenapa? Sentamu kah? Anle tabu pioka se, Jishua no pioka. Cherenia fa, amini bersase. Haleluya. Kamu ni lesan tahu. Oleh lesan mau sebenarnya lesan release kepada saya tapi tentang pihak saksi. Yesus nama pihak. Nextnya lagi tahu. Haleluya. Muni zara apa yang macam masa lo? Kung ni noita kan noita di boleh bar kakak bar ni. Besarnya, apa yang itu kak? Dari itu kan saya tu mana? Pun kau pun sekali tu. Nusar sasaka. Oh, di fungsi laptop tapi tak banyak hal yang salah lalu na. Mana ni freedom nak? Ni pun awak kere. Sana musuh sadi, orang musuh di, orang full of freedom. Saya itu orang freedom tu sana. Kazak sana. Haleluya. Jadi zakat Kristus tunggu, Kristus ni kawat tunggu. Kazak kere, kazak. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Boleh tak? Second Corinthians chapter 3 verse 17. Tahu boros sobrai falano penmasai, sobrai ni fala tongkani ke. Tahu orang sobrai falano penmasai, sobrai ni fala tongkani ke borok hazagya. Mana? Kau mau jadi sahabat kerja, kau selai tu. Now the Lord is the Spirit. Where the Spirit, the Lord is Spirit. There is and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. Yes, ada Kristus tahu, Kristus ni
khola tongo a je borok a Kristo bai kerengja borok ni bagai te khaza kerika borok phiok jakse sadiang phiok jakse ang phiok jakse Jishu ano phiok ka ang ka busher niya kamu ni busa amen balik Galatia utang lagi kerana sebenarnya verse 13 40 tamoke Kristo bo sabai tham serai mong nangai kerongni serai mongni yakni sungma phyoka problem seluruh phyoka kerongni serai mongni yakni phyoka itu boleh pilih tamoke Kristo bo sabai tham serai mong nangai kerongni serai mongni yakni sungma phyoka maka jodoh serai mongno rujuina kami di kalayo jodoh sini mak kaya botam kaya ka pilih baik kamu bebas dai bebika oke dan kerongni serai mongno naka kerongni man kaya naka bebas no nabaika next word di tam di pinggir hey elang kau hai kini tahu yes ku panggo khajizak dai borok bokai tu ni seraimu nanzak okay next kai tu Abraham no renat ni kau kemari a hamari rok no Kristo situi muni borok no renat ni ke via kai tu renat ni kau kemari a khola semua pujuk hai ma bisiti mana ti ke Kristo osang no kaika amen mereka itu je musuh zabar bin besar di bagai bebas je lama namani himna namani kaja namani bebas no Yesus Kristus tu kelai baiknya jadi tahu jodoh man siten amen khasa pun tak kerja tu jodoh borong no mereka je kai itu musuh zabar yang asal man siten amen next word di 15 songkia kau kata pun nak lah haleluya so apa ni bagi orang fadi jeng kemana bus ilai mana ya apa ni bagi tabu ozorawo jeng serai entai serai umat kita mau mungsasa ni bus kalau je kelai kai abrok tu ini pokrok tak ini jadi dan kini kai jadi pokrok kahampoi itu kelai ma bagi sih amen dan kapon tak tahu fiok bisa haleluya praise the Lord domong lo fiok sak listen ablo misuse kerja tamung finai tamung nai tamung ini nopo tomo top masa ri ton kana bono pindra soblia bono tam klai han fiok itu freedom ke amsa ato ni mai tu go bahabo ha ni mai kayo mai payo mana kebang macam dengan musuh saja apa baru kau kelai dong kita mana saja Rapat cek. salah gusti Direct. mana neng bini apa nama punishment mungsa lo naik kayak mana kompor ke apa sana lo Direct. Kalau buziga, mana misuse kelajaran dia apa yang mana yang kau buziga nanti, nona piawi dong kah, bui haga sawi dong dia, kai tu semua piawi dong kah, bui haga sawi dong dia, neng tahu apa piawi zaman asal dia hai pernah jaga ini misuse kelajaran tak mai ba, mana yang mana yang, ada lo kai tu, piawi dong nanti, hai pun tahu sangat tak seni, asal di, orang tahu orang sendal orang saya, tamu kawan mana Tim. Awal bab kita muka, je kumu sana nak mari kumu no pasal liya. Niji se makai siwo, pasal siwo. Haleluya. So apa nu sengke mo kamu serang aja, dalam video kamu, no, lain lagi. Agak mana makam musa sendoro. Boleh busika. Makan liya nampak. Agak tahu noro kahanda hamya. Bahagia kaham. Sama kau itu kaham di situ. Amen. Haleluya. Pada sengke tu pasal lain. Agar tini neng serai engkau, de a boy dok, apa baik tamu apa bos saiman kah?